It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 5 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho as you are getting ready to go emsebenzini. Bamba sengiyavala ekseni. Ngivumele ngikhulume nawe amazwi ambalwa bese uyaqala usuku lwakho namhlanje. Ngifuna ukuthi kuwena ekseni kwesinye isikhathi we are not tested because uNkulunkulu ufuna ukusibulala, but kwesinye isikhathi we are tested ngoba uNkulunkulu ufuna sidiscover amandla esinikezwe wona, ngoba if we can go without being tested we will never understand the power that God has invested inside of us. So sometimes amanye ama test empilo esidlula kuwona sidlula kuwona ukuze uNkulunkulu ufuna usifundisa ukuthi mangakanani amandla kasinikeze wona. Uma singadlulanga ngama test athile bese ngeke sidiscover ukuthi sinamandla angakanani. Ezinye zezimpo odlula kuzona udluli kuzo ngoba uNkulunkulu engakufuna, udluli kuzo ngoba uNkulunkulu engayizwa umthandazo yakho. Kwesinye isikhathi uyayizwa umthandazo yakho bese izidlulela esivumela ngamabomi semuthi sifike ukuze uzo understand ukuthi uNkulunkulu ukunikeza amandla angakanani nokuthi lo uNkulunkulu omkhonzayo unamandla angakanani. Kwesinye isikhathi when God want to reveal himself, he will allow certain situations to come to us so that we can have a revelation of who he is nokuthi unamandla angakanani. Some situations and circumstances come to us to reveal God empilweni zethu. Abanye uNkulunkulu efuna ukuzambula ukuthi uNkulunkulu onamandla okulapha zonke izifo uyayakuvumele nje ube nesifo esikubambayo ngoba efuna ukukwambulela ukuthi yena uNkulunkulu okwaziyo ukulapha abantu izifeni zonke ezibaphethe. Kungenzeka lesimo odlula kusona uNkulunkulu ufuna ukuyimbula ukuthi ubani, mawungakambulekeli ukuthi ubani uNkulunkulu esimeni odlula kusona kuyenzeka siphinde sibuye isimo until you get a revelation ngoNkulunkulu esimeni odlula kusona, ngoba sikho isimo ezivele sikwehlele nje singekho isizathu, kodwa zonke izimo ezifikayo uNkulunkulu usuke nenhloso ukuthi zifike lezo zimo. Kwesinye isikhathi uyazehlisa izimo ukuze asimbulele ukuthi sakhiwe ngamandla angakanani, sakhiwe ngematerial strong kangakanani, sakhiwe ngamandla angakanani ngaphakathi kwethu. Ma efuna ukukuvezela uNkulunkulu ukuthi he is the provider, uyakwazi ukubonelela nokuhlinzeka umuntu ngezinto ezithile, uyakuvumela ngesinye isikhathi udlule esimeni sokuthi uswele okuthile bese yena evela njengoNkulunkulu okwazi ukuprovide, adlulisa esimeni esithile ngoba ufuna ukuyiveza njengoNkulunkulu. Awubheke isimo odlula kusona ustudy uanalyze bese uyathola ukuthi uNkulunkulu yini ofuna ukungifundisa khona ngalesimo odlula kusona. Ngesikhathi efuna ukuyiveza ukuthi unawo amandla okushintsha amanzi ebe yiwayini, wavumela ukuthi kuphela iwayini emshadweni wasekhana, wasevela ngamandla washintsha amanzi aba yiwayini. Kwesinye isikhathi mayefuna ukuvezela amandla onawo uvumela izimo ezithile. Ngesikhathi efuna ukuvezela uJob ukuthi he can restore, wavumela ukuthi uJob elahlekelwe ikhona konke ayenakho, imfuyo, abantwana bakhe, nakho konke ayenakho, kodwa ekugcineni God restored Job ngoba wayefuna ukuzambula ukuthi he can restore. Kwesinye isikhathi mayefuna ukuvezela uNkulunkulu ukuthi unamandla okuvula iminyango, uwenza iminyango eminingi ikuvalekele bese uyathandaza bese iminyango iyavuleka bese uyabona ukuthi lo uNkulunkulu unamandla okuvula iminyango. Sometimes we are tested not because God want to destroy us but because God ufuna si discover amandla anawo namandla kawabekile ngaphakathi kwethu. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace.